spesial buat yang punya Papi Audio, Wawan Production. Gemerlap cahaya sinare terang, dasar nasi sun lagi kabaran, didemeni curagan empang. Bang Akew rasa seneng sun ora dijaga, kue demenan macam sampean, uangnya boral li perhitungan, rupai si wakin banding seempang. Bang Akew mana orangnya? Naik dong. Uang suami disayang, ya ada uang abang ditendang. Dukakan kula demen sampean, demen kula sampai blek-blekan, yen ora dekan sanja sedinan, ikat kuning baik Lagi serius kakak arek kacambat, demenan macam sampean, yen ora tekan sanja sedinan, ikat kuning baik kaya mata. Bang Akew seneng sun ora kejagan, tuwe demenan macam sampean, uangnya boral beli perhitungan, ngupai si wakin bandeng seempang. lagi Om Buluk yang punya rangkas gitu. Parah. Kakang kula demen sampean, demen kula sampai blek-blekan, yen ora tekan sanja sedinan, tika kuning baik kaya ning mata. Serius kakak arek kacambat, lamar kula nggo pendamping sampean, yen ora tekan sanja sedinan, aduh tika kuning baik kaya ning mata. Rasa seneng sun ora kejagan, demenan macam sampean, uangnya boral berperhitungan, ngupai si wakin bandeng. Bang Akew kumaha lagi? Sudah. Terima kasih. Sebotol minuman. Tambah lagi duitnya. Mau kemana? Siapa? Bang Abel. Bang
Oke, mau kemana? Ya di sini aja. Kalau minta lagu di sini aja. Sini aja. Ini di sini ya. Ini di sini aja.